Ćemo prozarati publiku kao nešto ili neki ljudi ili ćemo sam krenuti? Publika koja dolazi na stand-up generalno, kako u Osijeku, tako su i drugdje, su ljudi koji generalno kritički razmišljaju i malo dublje razmišljaju. Rekao bi da imaš jako publiku sa vrlo razvijenim ocjetom inteligencije. Da, to bi ti rekao. Je, pa ne. Moguće, mislim, shout-out publici, naravno. Pa ne, ali publika definitivno koja dolazi generalno na stand-up su to, ja mislim da su to inteligentni ljudi od onih koji sjede doma i gledaju Farm. Iako i tu ima materijala smiješno. Da, ali ljudi koji gledaju Farmu to neće razumjeti. Da. To mi stvar. Tako da definitivno stand-up publika je sigurno u višem spektru inteligencije od ostalih. Tako da, ali osječka publika je svaka. Jel' si se dobro zabavio ovdje na svakom nastupu? Da, svaki put je dobro. Svaki put je dobro. Publika je genijalna i onda slušamo nastup, publika je genijalna pivu i odemo se otrovati otrovača i to je to. Shoutout Jozije, pratite Jozu po cijelom svijetu. To je ono, ako nisi nakon nastupa se otrovao, nisi bio Osijek. To je od sad novi moto grada. Nisi otrovao Osijeku, nisi bio Osijeku, brate. Super. Što se tiče, recimo, čistine materijala, koliko si često sam sebe nekada prilagođavaš ga konkretno nekoj publici koju stekneš, koju tamo nađeš, znači u konkretnom nastupu? Rijetko, znaš, ima nekih stvari koje izvodim isključivo na svom one manu, gdje su ljudi su došli isključivo slušati moje gadarije. Znači tamo definitivno malo se onda razlikuje, jel da, tamo je malo, materijal? Ali to je nekih 5 do 10%, to je par stvari koje ću reći. Više ajmo reći nagraditi ljude koji su došli zbog toga, nego ovako kada je neka redovna večer, onda se, znaš, im nemam vremena sve reći i ne stignem i čisto nije da je to nešto čišće, samo je malo drugčiji tekst, to je to. Ali nema neke autocenzure previše. Jednostavno ljudi koji idu na stand-up znaju da u humoru nema granica i to je to. Da li recimo kada radiš na svojim materijalima, da li uvijek krećeš promišljati kroz taj neki svoj stil koji si već definirao kroz ovaj niz godina? Ako kužiš? Da. Znači da li uvijek krećeš sa te polaznične točke? Ne, ja mislim da je jednostavno to moj mentalni sklop. Nije da ja sad idem napisati nešto smiješno, pa ću onda ja to da stavim da budi gada. Jednostavno ja tako razmišljam, moj mozak tako radi, to se ne mogu pomoći. Samo vidiš neke stvari na drugčiji način, isto stvari iz druge perspektive i jednostavno to tako ispadne na kraju. Nije da je to ciljano, to jednostavno tako i je. Ljudi to na neki način smatraju smiješno. Da. Često te kao stavi u tu kategoriju crnog humora, da. Iako ja se baš ne bi tu složio do kraja. Ja mislim da to nije crni humor, ja ne bih rekao da je moja kategorija crni humor, niti šok humor, što god već ljudi govore. Jednostavno govorim stvari kako jesu, a oni ih sami onda kasnije kategoriziraju. Nismo nikad rekao, ja radim slučaj crni humor. Tako je. Da je tako jednostavno ispod. Da, ljudi vole stavljati etikete, pa ajmo reći da si dobio nekako usput. Ljudi vole raditi distinkciju, to onaj frajer koji radi crni humor, to je onaj lik koji radi ovo, to onaj, onaj čelavi ovakav, onaj dlakavi ovakav, visoki, onaj, ali svi mi imamo humor, samo da ljudi da učinu. Točno to, da, baš to. Da li, ajmo reći, po tom pitanju onda svaka osoba bi mogla biti smiješna ako bi se dovoljno posvetila tome? To je klasično glupo pitanje, ali znam već odgovor otprilike, ali evo, daj svoj uvid u to. Jednostavno neki ljudi nisu smiješni, znaš, neki ljudi se... Ali imaju smisla za humor, jel da? Imaju smisla za humor i mogu se smijeti, ali jednostavno ne mogu svoj smisla za humor prevesti da drugima bude smiješno. Postoje ljudi koji su smiješni, ali znači da su komičari, jednostavno. Znaš, ima meni jedan od najdržih smiješnih ljudi koji nije komičar je Alec Baldwin, koji je bio, koji je jednostavno smiješan lik, znaš, koji jednostavno nije komičar, ali genijalan i smiješan frajer. Ali ima takvih ljudi, su smiješni po prirodi i smiješni su u društvu i onda nekad ti upušu se na stage. On je samo smiješan za svoju ekipu i za okolinu, ali nisi smiješan za masu ljudi u publici koji očekuju nešto drugo. 10 godina si već je prošlo od tvog prvog open mic-a. Jel možeš mi tipa razbiti 10 godina na nekakve, ajmo reći, klastere, znači kako bi obilježio, ne znam, prve 2 godine, pa kasnije 3, pa znaš, znači, vrlo možeš nekako Loš sam. Ok, mislim da sam dobar. Wow, još sam bolji. Ne, loš si. Ok, sad je ok i mislim da dobro nešto. Znači 9 godina šljake. 9 godina šljake, nakon 5 godina sam mislio da sam dobar, onda sam shvatio da nisam i onda sam zapravo krenuo raditi. Znači kad misliš da si dobar, to je taj počet, naša publika se smije pa misliš da si dobar, a zapravo jednostavno ta nekakva,
idealna publika koja ti se 2-3 puta ne smije da misliš da si dobar i onda izađeš 3, 4, 5, 10 puta pred razne publike i skužiš da nisi. I onda biti kreneš aktivno raditi tome i zapravo aktivno rada u zadnjih recimo 4-5 godina baš radi na tome i neku konstantnu napredu. Tako da ja nikad nisam 100% zadovoljan, uvijek do nekih 7, 10, 80, uvijek mislim da mogu bolje. Jednostavno treba konstantno raditi. I sada sam jednostavno došao do negdje te točke gdje ljudi očito hoće to čuti i mislim da mi je dobro. Ali ja mislim da je to. Ako i treba. Sve mlade komičare, ovaj savjet, nemojte uvijek ignorirati. raditi na sebi, uvijek raditi na sebi i to je to. Poštivati roditelje, starije, ne ići u crkvu. Tu smo u blizini, tako da promoviramo to kako spada. Nova ekipa, dakle line-up, možeš malo nešto više o tome reći, da malo ljudima damo neku kao ekskluzivu. Šta je line-up, znači ko je u line-upu i koji su vaši planovi kroz ovu sezonu? Line-up komedi su 4 komičara, Aleks Curač-Šarić, Goran Vugrinec-Goc, Vlatko Štampar i ja. Naši četvorci smo se našli i na nekakvoj prijateljskoj bazi i onda smo odlučili da želimo skupa nastupati jer jednostavno unazad, recimo Aleks i ja smo skupa bili na prvom openu, znači 10 godina se znamo, Goce, Vlatka još 8, uvijek je bila neka dobra vibra, kako smo bili naša četvorica, jednostavno je bio dobar feeling i jedan čovjek koji poznamo je rekao volimo biti u gudu, jednostavno volimo da je dobro i jednostavno smo rekli ajmo probati, nakon toliko godina rada mislimo da naš pristup i komediji i publici i poslu i nekakav profesionalizmu generalno u cijeloj industriji koja je industrija je dosta sličan i imamo istu viziju i prema marketingu i prema generalno kako ćemo se odnositi prema našem daljem razvoju i odlučili smo se oformiti pod zajedničkim jednim imenom i djelovati i vidjeti kako to naprijed. Za sada je okej, rasprodano je 2 tjedna unaprijed. Da. Ako ste u Zagrebu, obavezno obići. Karte kupiti unaprijed, isplati se. Za sad smo jako zadovoljni, mislimo da se priča razvija u dobrom smjeru. Prostor je okej, ekipa okej, feeling je fakt super. I mislimo da tu ima nešto, kamo će nas to odvesti ne znamo, ali radimo na tome svaki dan i zakon. Znači ljudi na line-up, jel? Line-up, povuku line-up. Učite line, jedan line sa slovom P. Imamo Facebook stranicu, tamo objavljamo sve evente, sve novosti, sve je tamo. Radit ćemo sada i neke druge prostore po Hrvatskoj. Cilj je proći sve gradove, malo širiti tu jednostavno. Znači baš idete kroz cijelu ćete proći regiju, pokušat ćete barem probati. Volili bi proći, isfurati tu vibru, isfurati ljudima tu cijelu priču. S njim, radimo svaki 2 mjeseca novu epizodu, jednostavno ljudi ufurati cijelu tu priču. Da objasni mi sad taj koncept, znači pisanje novog teksta, znači kakav je ritam konkretno? Novi tekst je svaka 2 mjeseca, svaka 2 mjeseca je kao nova epizoda i cilj je da se ljudima isfura nova epizoda i da se generalno stand-up kao forma nekako ustali u nekakvom redovnom obliku u Hrvatskoj, da ljudi znaju da je stand-up nešto se dešava na redovnoj bazi tog fakta, da ljudi znaju da nije to slušali smo ove godine i to je to, da se to dešava redovno, da se razvija, da dolaze mlade, nove nade, nova ekipa, da ekipa radi na tome, da dolazi nove lica, da jednostavno ljudi imaju, da publika ima feeling da se to dešava, da mogu biti uključeni toliko god hoće, da mogu se uključiti, da mogu se angažirati, da mogu biti dio toga i da mogu redovno to posjećivati i doživljavati ono stvari. Daj mi sada ovako, daj mi nekakvu misao sroči za nekog potencijalno, znači klinca, ili ne mora biti klinac zapravo, može biti čovjek u 40-ima koji počinje sa stand-upom, jel da? Stand-up nema tu nekakvu dobnu granicu. Sad daj mi jednu misao čovjeku tom koji sutra kreće na open mic, prvi svoj i šta sad, šta ćeš mu reći? Jednostavno, ful jednostavno. Pričaj ono što ti vidiš. Znači, iz svoje perspektive, iz svog pogleda na tu situaciju, na tu temu koju želiš reći. Samo reci zašto ti misliš da je to tako kako je i pokaži ljudima da je ta tvoja perspektiva smiješna. Jednostavno radi na sebi i svom materijalu, na svom tekstu, na svojoj viziji svaki dan. Sad ne radi, mora uroditi plod. Jednostavno, ako nije smiješno, probaj ponovno, ali jednostavno ono što komičari dijele od svih ostalih ljudi je da je njihova perspektiva na svakodnevnu stvar ono što čini situaciju smiješno. Brutalno, da je bar meni neko rekao ovo točno, ja kad sam počivao zakon.
Ljudi, evo, Koza, brate, pozdravi ljude i ne znam, reci ti da te mogu ispratiti Bog ono. ljudi, bog mama, svima koji gledaju, podržavajte stand-up komediju u Hrvatskoj, nadam se da se vidimo. I to je to, nemojte biti govna i vidimo se. Vidimo se.